Yeah, welcome Soma Rwanda TV. Kabisa. Soma Rwanda TV. Hello. Hello, ladies and gentlemen. Hello. How are you? Fine. What's your name? I'm called Steven Rwanda. Your Highness, welcome in Soma Rwanda TV. Yeah. Bimeze bite bro? I'm all right. Ndabona hano turi hehe? Now here we are in Kigali City. We are Kigali City. We are just riding a bicycle. Wow, yeah. This is my head protector. It's so a good. Okay, no sako kantu ko ndeba gasa nk'akabamotari nagiye mura nabo bimeze bite? Man, twebwe buriya rero ni Kigali abanyonzi dusigaye twambara utuntu twitwa udukasike. None se ubundi usanzwe ujya muri arashonwa rya Tour du Rwanda ko nde uri ku kagari keza cyane ndabona aka kagari Tour du Rwanda arya ni Ndahiro Valence. Barabajama nta nubwo njya mbamenye. Akundi Valence yakoze subscribe kuri Soma Rwanda TV. Okay. Ubundi yarayikoze. Valence nayikora nzamu harya ngo yitwa Ndahiro Valence Papi. Ni Ndahiro Valence Papi. Atwara igare. Atwara igare akina umupira ntabwo mbazi Valence ubanza atwara igare. N'umunyonzi. Okay. None se bimeze bite ahandi nduruta imihanda ya Kigali imeze ite? Kigali imeze neza urabona akazuba karashe abana beza baramuvinga. Ndabona ikirere cya Kigali kabisa. Noneho banza ukore subscribe kuri Soma Rwanda TV. Soma Rwanda TV ubundi wandikemo comment uvuge ngo Steven Rwanda genda uri inyamamare uri icyamamare kabisa Rwanda. Kabisa, merci beaucoup Steven Rwanda. Mu buzima busanzwe yicano icaho ibiganiro bitandukanye ncishaho amakuru cishaho abantu bashaka kwiga umukino wa kungufu umukino wa karate aho duhura n'ibyamamare bikarwana ubundi ngiye nkasobanura nk'icyamamare gikuru. Si byo gusa mbagezaho amakuru atandukanye. Hari amakuru ya politiki, hari amakuru ya business, hari amakuru y'abaturage, hari amakuru y'ubuhinzi, hari amakuru y'abamotari, hari amakuru y'abanyonzi, hari amakuru gahigashwashonga karuhanga y'abare tata wa cyatawe. Ubundi uri amata wanyweye wowe wariye? Ni fresh kabisa. Wariye wahaze? Nanyweye amata. Wanyweye amata. Hanyuma buriya arakantu ushaka kuvuga ku cyamamare cyitwa Rocky. Niba rukatarakora subscribe kuri yicano. Ntabwo nzongera kumufollowinga kuri Rocky Entertainment. Rocky nzisero kubikora kabisa. Reka. Ariko ikigaragara cyo Yesu yarishyuye. Reka. Yesu yarishyuye rwose. Ndagesaba umunyarwanda haherereye hose yaba umunyarwandakazi waba uri hanze waba uri mu gihugu wowe ukora subscribe ubundi ujye ukomeza kubana na Steven Rwanda. Ikiganiro nimenya byinshi. Kuri Soma Rwanda TV. Soma Rwanda TV. Ikiganiro nimenya byinshi. Ndabakunda cyane banyarwandakazi. Mugire impagarike n'ubugingo ni ikamamare kanyu. Steven Rwanda. Pull up. Kora mu mutuku. Cyamamare ndima